hadu ulai pokre jok April udah. Kamu ingin simtia ya kata. Kahnyau Trump National Youth Movement hakalai terik ujemang kalalek bentur pok syaka office jong kahima meliam bandawa banweng no ya baro gitu kinong peniat shnong garu kibadan hakarat marwen. Ka HNYM kala keno begini kinong peniat shnong garu kila ai ka non objection certificate sya kijat benrio hmar banti telong da kajing ai bor jeng ki garu kibala kamyala dia kum kirang ba shnong. Nakaliang ka seng HNYM kala ai por lais ngi ya kahima meliam ban pa wan IT gitu ki seal bat kiwe de ki kot ki slash ki nong shong shnong garu ki ba shong hapo ka than rat marwet baro bat lada kimla ban le hapo lais ngi kin le da ka wei pat ka kam Ingin simtia. Ulai pokre April. Udah isu ya ke So Borwell. video lada. Kan DC Commissioner ka isu NOC. Dian ba kasang labut dian ya ketu kejini orang orang pasang garu apo upur sam jong ka jat indriyo kejini kendo kesya kejini nilalong persya berhadian baga hima kala pentikna kaong ba ngila asiti seki ba kendo su ban kam ladia kum kirang ba senong namar kimdan ya ka hak ban kam rang ba senong hapo ka kendo kesiap jong ka jat indriyo kejini hendrai ka ba senong benno kalong ba dang hau bana April last week kini ki garu kidang isu biang ya kitu ki NOC ban ai NOC kitu ki jat benreu hamar bakinti Borwell ya ki jat benreu Panjabi banti Borwell banti telong da ka authority jong ki kum ki hatman kata kalong henreu banai hadin bakasang kala ya cakmat ban onge ka hima meliam ba kadai ban persange no ya hadin ba ngi kini ki cingla don bor jing garu ngem barse ban wan sini bangin penbor ka hima bakade ban scrap no ya kini ki rang ba song garu bro ngim lang discriminate you know tang ba whenever ni dan laka jong ka khandau ka siap phide uja bedre garu you have your own land ni de ja bedre khasi ni dan laka jong kalan nak ta ka dau ba pin lawan long tra ka chaka ka jongi with a prior authority ngim accept dalele nak ta ka dau ngasngo ban ong ka hima meliam kalapan kenya kejingnya song meeting ka jongi hapo kani ke office rengkat bo siam ainam ru ngila song meeting ngiong ni ajing mot bagi circle rang basong lade ki rang basong pelun kidai ban kahima kadai ban ai dakan notification bakini ki rang basong bat kitu gibri ki ba ye chai benrio ibon hapo rai marwet ki khasi jongi ki ba ye chai benrio ki kwa ban sim kini kam nang bakin la ban tagal lani ban la ban control kini ke jingle be an ju kini gibe pat ki chai benrio handrai hadu menta kata ka application na kita kirang basnong amsam la accept ang ni ring issue sandat mata bagalami itu ka list jong kita kirang basnong bala approve the council through the recommendation of Himamali ngo kalong bahaga ni ka list ni mata baga council ru kala asan ni kini kala ai approval ni kini kirang basnong ne mo pi kini ki rang basnong jong council rang basnong nya ai jemur dia usim Himamali ngi ong bade banbu ada ka kenten rang ba snong pelun harai hangne uklam pedang jing ajumut jungi utho be circle rang ba snong te ni kwa hi kumalong mata kajat benriu rangkat biksang bahalang ngi dawa ya kajing itu ka keten khasi ya ka chideu haga karnet ka bapra jena ta kadaw ngi kwa baki hima kibade kita ki traditional rule jong kajat benriu ka jongi kidai ban bor-bor hi ke haban snai ke sil ne da ka keten la jong kanang bakat kaktian haba kaktian kacak benri harai kumbalong menta yakini ki rang ba snong pelun la susim la kasim da ka ba appoint nang ne po office ya ka ba kaseng kamla ban pedian dalele ru namar bakal adon ka jingkot application ki girang ba snong kat ba mentah na la su appoint direct na po ka hima kane ka jing le sop jong ka hima meliam rakat jus Ibrahim Marwat ngila kran sa bu Ibrahim Marwat ia je kejat benriu bat dan betahiru imat bat kene ka kendo kesiap jeng kejat benriu nak tara salia ban de ka kendo kesiap jeng kejat benriu ka jong ka hima meliam kam de kanong kenti jono kadai jong pai ba ha kesencar kadar jong khasi ka kendo kadai jong pai ba mla ban kam trai mano handai kumalong menta ngi i ba ka hima kala sang bersim nong kenti penban selade da ka ba ya de thiet jaka pathar ha pora marwat ngi i ba kitu ki hamar ki mizo kinaga kilala ban thiet jaka bersnai susah ila ai por Laisingi ka hima meliam ba kadai ban pa scrap ban pa serendar no ikitu kisil letter head jam kitu girang basong garo berkhot na porat marwat ba kadai ban serendar hang ne po laisingi lada laisingi endap
ngin wan da kawai pat karukom ngin wan angni ngin wan pat da kawai karukom ngin pat dia tho ka ai ka bangin wan dan ta kadau namar ba kane ka kam kala satang ajandap system as pau bana menta ngin am ailat shu bandili kata kadai ka asiran sa kalian bisa adu mentang yang ka nore berjada ka kendo sab ni ta indri dan ta kadau kini kala kular bakin scrap kini ki kertang ba kinom ichu shu sum kita ki sarkel lang ba snong ngin up kene ka kubor lanu scrap tin ha kopi singiru wala kim ha kopi singi kabut kata ngin hable ka badam ta Hakabayade bat ubasan kara nongse uba Nathaniel Thankiu ulo ong baka jingwan kansan jingi giseng kalong bandawa na kahima maliam banum sya banlong ramba asnong kigaru hakathan ran marwet uni ubasan ulayat hu ba kibabuan kisnong uni ubasan ulayat hu ba kibabuan kinong shong shnong hakathan ran marwet kide kigaru henry nakaliang kariti kadustur ukhasiru kim sya eki banlong kirang ba asnong kisha eki banlong tang kinong penya shnong Marwa fi kita lihat nanti apa right marwa kita pun the majority of the population almost nay di karo sudah marki kasih cumi gitu na te bagi ki kwa ba ki nom sha iki bagi nom ki nang wasna nrei nakaliang jangi nomor tariti ko dustur jangi ru ngi klamai ki kum ki nong girang wasna ngi ai ki barus kata kum ki nong punya sna te nakaliang jangi ki la siman ba bagi di bencu le ada kubor nrei ngi pat long ngi lang mo ka district council ngi hapan ya according to the law according to procedure kata ki bagi kita nilta di prosedur iki di hadin yang ki kelas tu kata ki merfat di kelas nomor bagi laung ba nakalian juki laung ba ngi nomor ba kilanun ka haji kan lagi toru bagi tu kita ki sargelan ba nomor ba arti ke dustur jogi kamsha bandu iki kumki rangwasnong ya ban perlong iki kumki no punya snong ri naki ki amba ki pa ban kita rangwasnong kuldun tri kata ka ya jimut juki ru ya kubun ya kublai gitu ya cuma yang ru laung kata ka ramba stong pelun mo ramba stong pelun ru kata ngi la aksa kata ru tingi ngi mla wangin chu wi chu kan chu diman ne re pi ada ki jing tho pi ada ki ngi kala ni ki ber khai kwa whatever da lo kwa ka sha ngi ka an da ti ka dustu ka sha ngi ne kunta ki ro pa stong hi na ki nang punya stong hi mla man de man thi de ka jaka mari ki ngi la shubu ki tangkum ki nang punya stong par hapo ka ayu jong ki hapo ka order jong ki ka hukum ka juki bala ong bai batik bikin pe tik tangi welfare jong ki brio gini ki whatever welfare scheme nrei kim la bandi banthi dia khando nomor ba hanti ke dan ka garaj marwat don si marwat pe ya khando ka siap rei maki kim la ban le unta nakaliang jong ka hima long adin mangilai kan sadi bai gini kam kan jong ka isi kan jong pa im gi berfat marba bi ngim lo karti ka dustur ngi kamsha ngin bu ki garo bakin long kum ki rang pas nomor karti ka dustur ka hapo ka malim akru kla tho shai ba tang khasi wala banlong khasi penat gila banlong orang basno dia ka kenapa kamu lim akru kala bar lupa iki mo iki kimla banlong orang basno dari mangilai kan montar baru sekatahi kelami po kamu lim rul kala kuntahi bayaki ibu bekum ki nang punya sno nomor bang kimdan ki bun sno majority bagidan ki garus dai ki ibu tang kum ki inong punya sno tingi ngimdan ni kata bang inong iki bangila ban ai ki kum kita ki yu na kata kada ni ka circle hatman kam jingmi jong ni ka circle hatman ne ki rabas nang pulun mo ki rabas nang pulun ni ai proposal ba in sumna support just for the time being nomor ba ngimpal la ban yu ni kam just for the time being in bu swatang da ki longsan ba de jong ka rai ma wet